Pakamalan, kapatad, ing ginutamong Yesu Kristo, dakalya pa maglakbe kay kabanan ng kayambiye. King kasuywana, may kikitya ka ring tao, may kiramdam, may naral karela, at sino pa na lang makakilala king lugod na nigpa para karela. Panayang maglakbe kaya bera. Kreting daratang Aldo, ing Santo Papa Francisco, kukumbira na katamungan king awsandang Synod on Synodality. Agkat nakatamungan, pari at laiko, namikit at makiramdam kimbalang metong kay katamo. Ing Synod o Synodo, metong yang konseho ning banal at kapulungan, ungno ka rin ding obispo abiabe dalang desisyonan ding maulagang bage king pisamban. Dapot, iting Synod on Synodality, betong yung makapasubaling Sinodo, pauli na ning ing Santo Papa, buri na king makiagumya ing mabilog a banal a kapulungan, ibay king obispo, hanggang na king tauling bininyagan, Katoliko yaman o ali. Makibat kaniting kayawsan, ing Archdiocese Tamo, manibad king 17 ning Oktubre, hanggang na king tauli ng Paromingo ning Pebrero banwang 2022, agad nakatamong maglakbe, abe-abe, tingatlong dake ning kakatamong Synod on Synodality, nausan tamong makiramdam. Makiramdam niya ing Archdiocese Tamo, nung ka rin itamo ang timong metong balayan ning Diyos, gamitan tala ring kagiwan tamo, king miyayliwang kararaptanan. Ing mumunang dapat, agawan, miyaslagan, alben la ring video, agewada ring kakatamong piling grupo, ang makapatungkol king konsepto na ning synodality. Mipasiknangan, ing kadwan dapat, pamituki-tukire ring grupong mipapagsalita karing parokya, eskwela, aguman, at aliwapang institusyon, nung ka rin ding volunteers or stewards, panimunande yung pamilibayan amano o consultation para kay katamungan. Kaniting kaduang dake, miyabeya naman yung pamangawa king metong a Facebook show ng Archdiocese. Nung ka rin, magipagsalita at makirandam ko kay kayo, kabang ikugunam tamungan. Katataulian, kaniting tauling dapat, makiagom, kukumbiran milangan ding visual at music artist, banmidake karing talentura, dikil king pamanintindira, king synodality. Rening kay katamong programa, malyari lang miyakit, king kay katamong Archdiocese website, karen daratang ayaldo. Kaluguran kong kapatid, kukumbiran da kayungan, na makiagom, pari at diakono, religyoso at religyosa, ating katungkulan king parokya o laiko, kaya nakanman o makatwa, misasane king kasalpantayanan, Katoliko o ali. Ing mabilog a Archdiocese din San Fernando, makiramdamya karimbalang metong kekatam, abe-abe, agnanagnan, alang malalakwan, king banal akapulong. Manano na sanang iting pamaglakbe tamo, mga pnuyang grasya, kabering pamikatagon, ipait, ibad king pamikit, pamakiramdam, at pamanalastas, king kapamilatana, ning pamanantabi, ning banal na Espiritu. Makatalakad kami harapan mo, o banal na Espiritu, abi-abi makatipon king lagyo. Ikamong bukod, talatayin. Abayan mo kami, mamaleka ka rin puso ni. Amen. Ikipuin kay kayong malukang kalasuyo, Florentino G. Davao.